Benkulu. Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu kithi ebuhleni bamaNazaretha. INkonzo yeSabatha lasemini siyoyiphathelwa umfundisi Mkani wasezivele iNkosi Mbusisi. Umthandazo weSabatha imini yeSabatha umthandazo weSabatha isabelo senkumbuzo ekuzulwane sokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu ngenu Jehova Nazaretha Benkulu. Ungasebenza umsebenzi ngalo. Uma usebenza umsebenzi ngalo lethuka iSabatha likaJehova. Lo umthetho ukuthi usebenza insuku ezisithupha kuphela. Usuku lwesikhombisa usuku lokuphumula wena nalendlu yakho. Ingumkhosi kaJehova oyingcwele. Olokudumisa uJehova kuphela. Njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa beka indlebe yakho kwamukela itokozo uhlelo kwabamesabayo abagcina iSabatha ngokufaneleyo abahlolisisayo ukuthi luphi na usuku lwamiswa uNkulunkulu ngeqiniso lweSabatha isihlabelelo udumo Benkulu. uNkulunkulu baba bami uNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu okhokho bami uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga olusundu kanye nezizwe zonke phansi komthunzi welanga
emhlabeni wadalwa nguwe nazo olukhulu lukaBhombela nelanga nenyanga yezulu nothingo lamakhosazana. Ngiyacela Nkosi yamakhosi uqakwami phambi kwakho uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi basezulwini, uhlezi phakathi komzi wakho omkhulu wasebuhleni, umuzi Nkosi wabonwa Shembe isiqu sesibili noBhombela. Wawubona lo muzi usesephezulu emkhathini, lo muzi oyingcwele ungakazi ukuthi uyohlala lapho oShembe babewazi ukuthi uyohlala kulezi ntaba zaseMatabatulu. Amen. Ngiyacela Nkosi izwi noma linye noma mabili esikhumbuzweni esikhulu senkosi enkulu umoya oyingcwele uthingo lamakhosazana. Cela uNkulunkulu ungiphe noma mabili noma mathathu esikhumbuzweni senkosi enkulu uthingo lenkosazana, ngoba nami ngalulandela ngalibona imisebenzi emihle eliyenzayo phakathi kwale ndawo emhlabeni wonke makunguShembe. Ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi manazaletha amasha ayingcwele ukuthi uNkulunkulu uthe lapha egubha ukuzalwa kobuNazaretha bakhe uNkulunkulu UNyazi Lwezulu eTafalikopo wamemeza umdala wethu wathi ngolosithathu njengoba siphindele emzini wasebuhleni uyangena umthethele wesikhumbuzo senkosi enkulu uthingo lenkosazana maBonguShembe. Indaba engicela ukukhuluma ngayo uManazaretha ukuba sifanele ukubabaza noma sibonge indaba enkulu esenzelwe uJehova umqalo wendlela wesihlanu uNyazi Lwezulu maBonguNkulunkulu. Wathi ungena umthethele ngolosithathu kwaba kungena indaba enkulu emhlabeni engazi yenzeke. La uqopha umlando uNyazi hlalela iqopha imlando kodwa akwedlulele. Ngithe ngisephathokwe wabe ngikhulekile ezulwini ukuthi ake ngithi Nkosi uyephosha ebusini ngiyovuselela ilayisensi yami siyaspaya ngazo lezi insuku zesikhumbuzo. Kwangivumela umdala wensuku ngifuna ukukhuluma indaba enkulu ofanele ngabe yabatshazwe emhlabeni. Indaba enkulu ngabe yabatshazwa kahalaliswa umhlaba wonke naphansi kothuli lomhlaba kahalaliswa maBonguNkulunkulu. Uyangifonela umfundisi uMphelo wemfundisi uMkani ngithi mfundisi ukephi khuluma indaba esikhumbuzo njalo. Ngithi mina ngicela ukufaka uPetro lePhato iphikelele ebuhleni izwi lamazwi uthe uhambe engashaya isikhathi sokungena kwesikhumbuzo ungafikile. Nkosi yamakhosi ngathi ngiyabonga uthi umfundisi uMphelo hey wizwile indaba enkulu esisemhlabeni ehliswa uNyazi. Ngithi cha akhona eretho kule moto engaba ngayo. Uthi hey wasimemeza umdala wethu angazobe kuthwala nokuphasi level. Wathi abavusa abafundisi beze kuye owayekhona emandulo namanje ukhona. Umveli inqangi uNyazi Lwezulu Shembe uphelele maBonguNkulunkulu. Uthi hey uma siphambi komnikazi uthi hey vukani ekseni kakhulu. In the Benkulu. Khona la igcekeni. Ngoba namhla ngo9 o'clock kuyoba kuphuma isinqumo esibhele ezulwini. Saphele samanga, baphela uqili. Kwaphela umona. Angazi bazokwenza njani abantu abakhuluma kabi ngoNyazi emaphepheni kodwa ngibona ngathi akukhulunywa lutho manje. Labantu abahlabalaza uNkulunkulu omkhulu kangaka emaphepheni nakuma cellphone. Ngibona kuthuleke yenyako beziziba kanjani. Yazula ke lapho abantwana benkosi. Uthi hey safika enkantolo 9 o'clock. Sathi singena nje kwathiwa hawu Manazaretha sebuhleni uNyazi Lwezulu uqopha umlando omkhulu
kaBhombela amacala wonke asuliwe uShembe UNyazi Lwezulu unqobile eSouth Africa nangaphandle naseMelika nakuphi laqala ukukhuluma iqiniso inkantolo ziyosithola isibusiso nakuba sezimhluphe kangaka zimkhwaka zimkhipha kwathiwa akekho omunye uShembe In the Benkulu. uShembe munye UNyazi Lwezulu amanazalethe emhlabeni wonke emakhumini abomhlaba ngaphansi kwethu umhlaba umnikazi wabo UNyazi Osiyamakosi ngicela Nkosi ukubabaza lokho kukhulu ukuthokozela kufanele amanazalethe akabagiya ngoba ngikhumbula usuku kuba sasibheka silindele leli lizwi futhi besinganandaba necala ngoba wehla uJawu kumhla ka3 hey mongazange umbone ndaba yakho ithi Inkosi enkulu uthingo lamakhosazana esemzini wayo enelisiwe kuthi isikhumbuzo senkosi ilanga singazelele singazilutho wavela asazilutho nje plus beke lapha phambili esihlalweni sobukhosi lalelizwi ngikhumbula lamazwi uthi eManazaretha ubaleli bandla kulona likaNkulunkulu ngaba kwenzeka intando yabantu kodwa ngoba libandla likaShembe kusho uthingo lenkosazana ithi ngisayinisa into enhle ngaphezulu ade khona uSathane ngaphansi ngaba ngithi asukume lapha nimbone nonke ingani isikhumbuzo eManazaretha senkosi uthingo ngimkhumbula nami ngalamazwi engawezwa endlebeni zami ngibuka ngamehlo omabili uthi umdala wenze kusingazele lutho ngekho lutho sibona nje phela mina ngiyangibona ngekho lutho uthi he Manazaretha ebenikenza kimi ushembozayo ubaba mkhulu wathi uyobuya uBhombela number 1 esiqini sesihlanu kodwa yena kashongo njalo mina sengufaka lokho sasizwa le ndaba kodwa namhlanje siyibone ngamehla sizwanga kamuntu uthi inkosi ezayo ngoba kuya uBhombela nezinyotho zakhe angazi yini izinyotho zakhe nobungcwele bakhona nolakala khona nako bonke kwasezulwini uthi ushembozayo ngoba kuyilanga lamalanga nabalothane abahangula isandazi ngemisebenzi ngelanga umehla kabhekananga nakasayitsheni into endele labinde emlonyeni kulaselethezini wavuma umntana omlungu wathi indaba enkulu isemasangweni engcwele asephakameni ngoba kuyibuya ihuku lasezulwini wathi ngoba uNkulunkulu wesithathu inyanga yezulu yaqhubwa njengekho emzulu asephakameni okwazi amazamo umhlaba amadoda abanengongo baphikisana bodwa bathakusile nowasengazi bethi kathi qhabo bo induku ngelakithi ichukisho ngomalekisa nohliziyo nosukhabuzela wayichukisela indlu kadingana benesenza ukuthi azoyibuthe ekudisheni kwayo lithi uBhombela wesihlanu neke nibhema insango wade nibhema kimi neofisi ukungimba akhona aManazaretha ezanini sizwe lonke ngesiye
uMaNazaretha khona la naseyindaweni zonke zakhe engcwele mabonga uNkulunkulu kufanele ngaba kwathi awuqopha umlando UNyazi Lwezulu uphelele inkosi uvele ezulwini balele manje baxolele nabakade bengakuboni iJehova bakubona ngoba kuleli bandla uShembe kafi uShembe kapheli kodwa khathala inyama ambathe enye inyama umoya ingcwele uhlale kulowo okhethwe ezulwini Indabenkulu. Makhamba ubhombela umqalo wendlela akangaholo umfundisi noma ibishophi kodwa waholo uShembe inkosi enkulu ilanga lamalanga ngoba uShembe sikosehleze esihlalweni uholo omunye uShembe siwasebuyena kuShembe lo nenyanga yezulu kwabanjalo sasikhona waholwa inkosi enkulu uThingo lenkosazana mabonga uNkulunkulu ngoba uShembe uholo omunye uShembe ubonakala ngoba ephethe ubhoko ephethe umphafa ewukhave ngesiqephu bese uyabona ukuthi namShembe wasezulwini sisendabeni enjalo uMaNazaretha kufanele mayibonge mabonga Shembe yayikhuluma la inyanga yezulu njoba ihlezi la inyanga yezulu la angikhona eminyakeni eminingi ithi uMaNazaretha niyabona uShembe uNkulunkulu uvele ezulwini ithi noma ngaqhamuka ibhunu ekuthiwa lifunde kanjani uShembe akathuthulwa isibhawu eyikhuluma la indondo yomusa mabonga uNkulunkulu yathi uShembe ngeke ilikakwenzeka nakancane esejika athi makwenzeka iphutha kodwa thina boShembe lingathi sishona ilanga sibe sitezi la sibe sitabela sidumisa uNkulunkulu mabonga uNkulunkulu eshona inyanga yezulu ithi akekho umuntu tu ofana nami nje umuntu ongumfundisi kuphela lapha ongahlala lapha la kuhleli khona umenzi wezulu nomhlaba UNyazi Lwezulu mabonga uNkulunkulu wathi la kuvutha umlilo ithi inkosi yamakhosi nami ngathi ngiqalungela la ngathi hawu uthi ke ekhuluma umdala wensuku uthi basothi hayi sonke besingena kunjalo nawe ngene khona indawo engiyikhumbulayo uthi niyabona uMaNazaretha umhlaba ubadwe izandla zikaShembe zombili kanje mabonga uNkulunkulu uthi uShembe mayese eshintsha ibhansi uthatha izandla zalo hlezi abesebamba lo umhlaba ungaphela ngalo ngeminithi ibabaza uThingo lenkosazana uMaNazaretha amahle mayibonga inkosi inkosi enhle eyasithanda yangashiyi sodwa siyinkidama singenawo ubaba wethu umoya ingcwele lehle UNyazi nalo UNyazi mabonga uNkulunkulu yabaleka kunovalo angifuni ukuba mude kodwa ke ngikhuluma umsebenzi woThingo lenkosazana kimi kwakuJulayi sazi ukuthi umpunyana inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi ibuthile emzini omkhulu oyingcwele wasehleni owehle ezulwini nenyanga yezulu nabantwana boNyazi namaNazaretha omdala ngoba kathi indlu okophuma ubungcwele enyanga yezulu Indabenkulu. ngiyaphuma ke uJulayi ngisemhlanganweni ngihamba ngemoto eyayisuzu ivele ngishiya imoto eyihips egcekeni sengithe ingane zami ngoba naku umhlaba nje bantu bami nikhanyise nje ukuthi ngo-past 8 ningene la emambatheni komthi ebukhosini bami ningalali la izitha ziningi base behamba abantwana bami belala-ke ngesabatha lokugcina uNkulunkulu ezogoqa umsebenzi wakhe uma ngicabanga zafona iy'ngane zathi baba asakwazi ukungena ekhaya kwenzekeni bathi bafikile amasela ayikhumula amasondo wonke ihleli ngesifuba phansi bakhuluma ngisho amalayiningi bayazi-ke abaney'moto ilayiningi ukuthi yini ihleli phansi ngesifuba awu Shembe uNkulunkulu basebuhleni UNyazi Lwezulu Thingo lenkosazana ithi behlulwe injini ayivumanga ibhonethi uvuleke ukhona ukhule bebehlaba ngalo beveke uthula lapha
ayibumanga bebefuna ukhipha ngishijini isale nje igobongo hawu cha ngithi ke ngoba uma usesemhlanganweni oyibuyela into enzeka ngemuva ngoba usuku uhlangabeza idimoni bantu abami hambani nibike komfowethu emikanini naya khona into kaMateku isikade xoxa amadoda niwakhombise lo monakalo ayobona ukuthi enze njani ngoze ngifike mina sekubhala umhlangano makabonga Shembe khuluma ngothini mase phela iNkonzo yasemini sengiyakhona la kubikwa khona inkinga la kukhululwa khona yonke into namacala nazo zonke izinto zonyazini mabonga uNkulunkulu baba kwenze njani umfundisi baba thola ucingo lokuthi imoto yami igqekezwe inkosi bakhipha amasondo ayimasha ihleli ngesisu bakhipha ngisho ama-lining behlulwe injini yabheka le inkosi yomusana esethembisa wabheka nje wanganginake nje wathi khuluma wena ikhona indaba enjalo la ekhaya amen abantu basemhlabeni bazi bathi awushuthi unezono ashesha abantu basushuthi unezono aphendulwa hayi ngakakeli sisezulwini wathi khuluma manje ngathithizela asikaphumi isibusiso awusuki kuShembe ngakasikhiphi isibusiso wasethi umfundisi kodwa uthini aqala phansi wathi ake ngibuze ufuna ngikwenzeleni kulo monakalo mfundisi ufuna ngikwenzeleni kulo monakalo asemkhumbula ngokushesha wafika inhliziyo uNkulunkulu enhliziyweni athi baba akuyona into yokuqala leyenzeka lapha la ngakho bengifisa nje inkosi ubabambe khombisa uNkulunkulu bakho ubabambe ngabona uthi wobani bona laba ngihlezi emhlanganweni uJulayi bona bacekela phansi mina imoto yami ayenza kanje kwathi inkosi ibusise uyabona ke mfundisi yoba kuDisemba kwakuJulayi ngoDisemba ngalesikhathi bejabula abantu kubuye abavela emisebenzini ngiyokukhombisa ke labantu khona nangu ngiyobazwisa ubuhlungu bangena ejele bangawudlukisa imisi Wando Shembe umuntu welapha umuntu wakithi nakini Shembe uNkulunkulu umdalo wezulu lomhlaba amen angizosibizi bo Kethu wami ke sebenza lapha eBuzini ngevele la isho drop la isho thayela la isho samende ngihamba ngalesuzu waphela ne yiyeke nje kanjalo ihlale ngesisu kanjalo phuma ekseni ke emsebenzini ngibuye ngithi mangisastopini ahamba bayokwazi abakhona kamanje awu le hipsi ime emgwaqweni oshona ngale emadwaleni le hipsi ngiyaqala ukuyibona la kamanje efakela amarim la amarim akekho umuntu wakumina awami la amarim ngithi mangithi nje ngakafika efocus ebhankweni ifaka reverse idini inhliziyo yami ngithi aqonda lenze izihleli zimbili phakathi ngithi mase ngizofika kuyona fika uShembe ethi hey hamba ekhaya hawu ngithi masebhabhini uthi hayibo hambe kanjani ngibona na into yami yangilahlekela faka reverse nami ngivuka ulaka nje lasemhlabeni ngibona into yami faka reverse ngithi mase ngiseduza fika uShembe inhliziyo yathi hayibo ungayi kulaba bantu hamba ngithi mangithi nje ngasefocus ngifaka reverse inhliziyo yami ithini ukuthi hayibo ngiyawashiya amasondo wami ngifuna nokubabona obani bona la uba phela basendaweni afika uShembe athambe ekhaya unalo uhambe emaphoyiseni mabonga uNkulunkulu sesikhumbuzweni maNazaretha sothi ngiyekhaya fike inkosikazi wami bachithwayo hayibo khona ipsi engithi lapha ehamba ifaka exactly amarimama ngigeme kathathu engikhuza uShembe wagcina esathamba enkantolo yabona ngoba ngiyasebenza uzovuka ekuseni enkantolo ngalenze icala ngafaka uvuka ekuseni
uyabe uyotshela amaphoyisa ukuthi khona imoto ebonakala endaweni enamarem kwavuka unkosikazi washona eyadini. Mina ngikho semsebenzini. Khuluma indaba kaNkulunkulu esimkhonzayo kade ekhuluma ngayo uNgcobo. Ngiye Ngcobo nami kulezanda kwa usindise kweyiningi inkinga ubaba uNkulunkulu walapha ekhaya. Ngumnikazi wamatekisi kodwa ngiyilapha. Ngizala uthi ke unkosikazi mase kuye uthi hey ngithe ngehadi ngehla nje isitolo sakaMdlazi. Bangithi gqi phansi. Habe nayi le moto. Hayibo awakwami lamarem asekuya kuyo lensizwa. Ngeke ibize isibongo sami egama la bakhona bangakhona. Athi esibanibani. Esibanibani. Lamarima wakwamkani lawo. Wathatha. Ayiphuthuma unkosikazi ngolaka lobukhosikazi. Kuze kunake nabantu esitobhini bagcwele. Athi hey amarima kwami kanti nina kudekesa imoto yakwami. Khuluma ngoShembe eNazaretha. Bese kungenela abantu bakhuze bathi hayi kahle iphume lensizwa. Abese yeka avela fonela amaphoyisa. uDisembe yakhuluma ngawo uthi fonela amaphoyisa afika amaphoyisa enze statement enze konke ubani wakabani. Kwathi ngo-12 ebusuku zangena esigadalawana. Lafika insizwa ilele bhekisa amadolo phezulu zashaya isikaba esifikile vula. Bathi vula bakhahla isikaba bawakhipha ngaphansi kombhede amalimi wababuya. Ngezwi lenkosi uThixo yangena ejele babe u3. Njobe ishila inkosi bangena ejele uKhisimusi. Abuya amalimi amaphoyisa awabeka lapha ekhaya. Wow, ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngokuthethelela kuhle. Yafika imindeni yabo bahlalwa phansi kwathiwa ngibathethelele. Ngase ngithi ngicela bakhokhe imali yami u6,000 namaremi bese ngibathethela lawo bakhiphe ejele mabo uNkulunkulu. Wasala imbuzi yokuthi bahlamba umuzi wakwamkani. Ngiyazibona abantwana benkosi ngoba nesikhathi angisiboni. Ngengelela kule ndawo. Omunye unyaka othize yaphuma inkosi enhle yasezulwini uThixo lamakhosazana libhekise emankondweni. Liyakobhabhathisa inkosi yasezingolweni indaba ezithi ubaba umbuzeni. Laqeda ukubhabhathisa ukwakolosihlanu ezingolweni. Khuluma indaba yoThixo. Yafika inkosi ngakithi izobhabhathisa inkosi. Ngiyakhumbula ngiyabona nala yayime khona. Iyobhabhathisa inkosi yasezingolweni ubaba umbuzeni ngaqoqa umbiza ngegama. Kwakukhona undunankulu lapho alonangwe khoneni emakrosini. Okwathi ngezikhathi zeziphithiphithi zamaqembu ngengwabize. Kwahlaselwa undunankulu bakhona bangakithi la bayazi le ndaba. Ngama hand grenade bashaya umuzi waphela nya. Kodwa yafa wonke umuzi kodwa baphuma bonke undunankulu wakithi alonangwe emakrosini mabo uNkulunkulu. Kungafanga noyedwa umuntu. Seyehla ke le ndoda ekacela kwakusaba sabathelwa lapha kaMkani ebhekeni kuyisiguqo. Uyafika undunankulu ukhuluma indaba yoThixo. Uthi hawu. Kangisomshumali. Shumayeli. Kanti nikhuluma indaba enkulu kangokuthi ngisezi noNkulunkulu ngithi angazi phela abakoloni. Kwenzeke. Uthi azwanga ibhamu ngithi sangathi sikhuma la ebhekeni. Uthi wakubulawa mina. Kodwa ngasinda ngoShembe akamazi. Asinda ngoShembe inkosi enkulu uThixo lamakhosazana mabo uNkulunkulu. Akhona basesingolweni la. Wafika wathi hawu kanti ngisezi noNkulunkulu. Awusho ngithi mina siyasho nje ninganake. Uthi lalela ngaba siphumanga siphume ngaloNkulunkulu okuthiwa inkosi uThixo lenkosazana mabo uNkulunkulu. uNkulunkulu waqoqa isizwe sonke ngisenkulu mina. Saya khona namaNazaretha kuyisonto. Wathi angayiwe enkonzweni kwayiwa lapha kuyokhala impindli imbokomboko.
Khuluma into engayibona umsebenzi othingo maNazaretha. Amen. In the Benkulo. Usikhumbule inkosi yamaNazaretha undunankulu alona wabhabhathiswa mhlabhabhathiswa inkosi efika uthini. Wathi ngeke ngisale ngabona indaba enkulu. Uthi phakathi wonke ngoba ngitheni ngayo emasontweni namhlanje. Nicelwe yimina. Bukanti kunjani ekhaya. Umuzi uphelile. Ngaba ngikho nezingane zami. Kodwa sisindle ngoNkulunkulu othandayo zawo baba Mkani la. Siyabeya sibabuka kanti bahlali noNkulunkulu. Uthi angicabani nezinkonzo zenu kodwa uNkulunkulu ophilisayo nolami labantu angakhethi iphele emasini. Ushembe wasebuhleni uthingo. Ngabonga kuye wonguye. Lesekelweni lenkosini yamampondo la ngaphesheya hezwa kuthwala ubhabhathisa amathuba enkosini yakamzize ikhona iNazaretha esathi masifika lapha inkosi ibuthisile indlondlo umusa umesiwe ingcwele wakhulelwa kwelakithi emshushwana emzimkhulu indlondlo umusa ugcwele wonke amampondo wakha umuntu wayengakhuluma Sammo bakhona babekhona batha wagijima nomuntu ekhamona kanti uNkulunkulu emhlabeni ukhona la ememeza lonke esekhuluma ehalanisa amabongo shela Nkosi yamakhosi hayi ngicela ungabe mude zogcina kaloko uthi umfundisi uMbatha wale mlambethe phethe iNkonzo wathi noma ubani funeka buyahlambuluke avuma izono ngoba bakhona abanamafriji abangazange bawathenge nama-TV wazi wavuma wathi khona amathayi ufika uthi-ke nami ngikhulume nendaba ukuthi uShembe ngathi angasipha amehlo simbone uNkulunkulu UNyazi Lwezulu amen silalele izwi lakhe omunye unyaka singabefundisi newele lami umbewu 2 years noma 3 years asinabo abavangeli usegospel omdala wensuku umashi la ukhona sesiyabhunga nobaba omdala kunami iwele lami umbewu ake siyokhuleka ezulwini ningcoleke khuluma le ndaba angisho kunina abakulesigaba bangicoleke iyafika ukuthi nami angiyivume kodwa uthi vuma uvuma wena anganaki indaba yakho-ke ngiphambi konyazi mabo uNkulunkulu masiya kumnikazi wezinto phuma inkosazana uthi ubaba ukuthi bathina befundisi ngithekhehleni khuluma lalingiqilela-ke isikhathi esiningi khuluma abe siyaphuma umdala wensuku wenhle inkosi yamaNazaretha uThixo lenkosi aphuma libambelela thini bafundisi baba sokhulekela abavangeli minyaka 2 noma 3 baba bekho uthi uShembe wangempela lo sesiphambi wethu osesihlalweni sakhe sobukhosi esimkhonzayo uthi befundisi nina niphiwa ngabavangeli ezulwini
ngangayisa le ndaba kumbaba umfundisi umbhele ingishisa ngathi ayizwe inyanga yesu itha nobu ngoba abanye babengidloza ngembobo nabasebenzi ngembobo bengithuka nesabuza kimi vumani womunye umuntu ngoba mawungavumi ubanjwe ngomhla kuphela kase ngiyakumfundisa umbhele ade kodwa iphutha salenza nomfundisi umbe wami sangalalela izwi lamazwi nina niphiwa ngabavangeli ezulwini waphathena amabandla nje ungumfundisi nomkhokheli nomshumayeli Nkosi wangena endlini mabo uNkulunkulu sajaba singabantu kanti uyabona uShembe enhlizweni sathi 1 2 3 masitapa agijima inkosazana babizi sabuya uthi omdala wethu ya ngiyambona niyangisola ngicela nenzeke nje 1 wavela waqondana nami sengiyeka Fundisa Mkani Nkosi yamakhosi Fundisa Mkani Nkosi yezulu nomhlaba Fundisa Mkani ningabakhetha abavangeli abazosishaya awukathi ngifisa UNyazi Lwezulu ukuvuma lesi sono ngangaya kumfundisi wakho umbhele wathi hayi kulungile ngoba sewukhulume kimi angenela ngingafikanga komdala wensuku nesophi yasezulwini othethelela abantu izono zabo noyise namaphutha abo ningangizwa kabike Nkosi yami ukuthi awuthini Dr. Sabatha hayi wakushiya ukuthina nombe wami angishongo lutho mina nikhona angishongo lutho ngikhuluma indaba yami okwenzeke ngibambe ngoba sinabantu ngadlulela ke mina akale sakhala ngapha nangapha angifuni ukusho ukuthi sizoba ngaze ngathi baze bagcina abavangeli besihlanu angilephulanga izwi namhlanje ngicela ngikhala ngithi hey wothi lo uyakhala usiduka amakhwaba nikhona amaNazaretha uzweni senkosi enkulu thingo lamakhosazana cha bekukhona ukuthi angidlule babongcwele UNyazi Lwezulu hayi noma bezikhona ngisangozikhuluma kodwa Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho abantu bezekuwa bezaka umfundisi uMkani bengibabaza nje Nkosi kithi kufanele abantu abongwe emhlabeni qopha umlando uNkulunkulu athuleleni amaphepha athuleleni ukhozi thuleleni isoleswe uthuleleni welanga eliyiphepha ngasho inkosi yaseNazaretha bathulela abanye abantu bajapha kufanele ngaba siyagiya kwenzekeni hayi ke Shembe waziyo Nkosi yamakhosi UNyazi Lwezulu bebhibhidla ingane ongithethelele Nkosi lapho makhole lapho kodwa ngoba ngivume lesi sono sokuphikisa uShembe akaphikisa uShembe wathi anikwanga abavangeli nini ezulwini wathi ningabakhetha abazosishaya aliphula izwi ngamkhulumela nobaba uMbewu ngoba sagcina seseqisile Nkosi yamakhosi UNyazi Lwezulu sithethelele Nkosi ngoba ngiyasivuma leso sono uNkulunkulu ngikhumbule baba khumbula bakithi bakakhawula amen Indobenkulu siyabonga amazwi ezokumfundisa ukuzingusisa sizobala iNkonzo yethu yamanje isitabelelo sesikhombisa sizocela ukushumayela ugxolo wasesazisweni esifanele isitabelelo ekubusabusisa Nkosi usiphuma amagcwele
in the Benkulu.